Ka kertong jong kaseng NPP ka kong Amprin Lingdo, kadai ka MLA berim jong kaseng Kongres, bat anda kala hek kalasan kala tibet kum ka MLA, ka ino kaseng Kongres, bat menta ka ben ka kho kaseng Kongres. Ya kani laong da Presiden jong kamu kayau Blok Kongres Committee, MBCC ba rikut paren, ha ka jinyalang yalap election na kabenta ukurtong jong kaseng Indian National Congress INC uba Vincent H. Pala, kabalalong hayaw ralyang ha kasaw tarik yayong. Habab teng ya kajing keren, uba rikut paren ulaong ha kapor jing sensyar kaseng Kongres, kadai kajing sensyar pajba nega demokrasi, bat mentapat ha kajing sensyar ka BJP, kaladai kajing sensyar don borshimet ne dictatorship rule. Habapan kenmau ya kijing no senyang jong kaseng Kongres, uba rikut ulaong, ba kaseng Kongres kalawan ra ya ka Nigrims ha Meghalaya, kala pentrekam ya ka bela Shispa Sngi ne ka MGN REGS, ba ya ka smart card ban sumar sukher habapang basitom. U Presiden ka MBCC ulaong ha ka klam COVID-19, kalalong ka kabuksiar ya ka sorkar NPP ban bamsap daki spaklur, ha ka jing aidaw ba ajing yarap syaki briw ki beduk, bat syaki nongrep, Henry kita ki jing yarap baro ki klempoy satya syaki badai hok ban yo. Uba rikut ulaong ru batang kito ki briw hapo ka kenhun high level ki bayo banti bat syalan dewyong bean, bat kani ka jingle kalawan ra ya ka jingduk nong ka bakraw ya ka plating ka jong ka sorkar. U Presiden ka MBCC ulama hamting iki pajba balada ki jit ya kaseng NPP ha kani ka election kamut ba ki jit ya kaseng BJP. Ye meling ya ka skim Shispa Sngi go ami ka NREGS. Kani man go ka skim go sanjur da ka parti Kongres. Go penyo jing mentoy ya ki nong chong chno yo i kam tam hagi kendong hagi kencrot lene hagi nong kendong. Mto dukate yo ile ya ka smaka hago yo yara ya ki wa chong wa thi hospital dene ye go kjot ya go chidom kam te la de gro yi pai ba nong chong chno mo maya la de gro yi tiak kajia cha ka NPP la de gro yi tiak kajia cha ka NPP don perkhati gayi ga go kani ka parti NPP gayi ka le go po Meghalaya we gayi ga go jia ka kawaman kapni chamene du ko por we yo tu klam COVID kat kende chame ka jin bam stop ka jin bam pong ngai tu dak spa krur peluki hakwa uang yo open boy ya skim chaki nongrap dan open boy ka lat jing rap chaki nongrap chaki wodok andre am yi le man penbang go kam ga jing dim ya kinong chong chnong biong i nagate ka daw kambang kau pan biang ayo tu kajing kelam yong tu uwa kelam chua yong na wa iton mani kinong chong chnong duas kam kajing mut kajing berkhat don berkhat janai awat dekat tu da yoi da boy kini ka boy go jini yo nong mikma da parlimen don rai le don bichari kamu no candidate dan kamu no kakate ka parti go jini go ye beda ya ka hok ka yong pi kyonga neba aita ya parlimen tore ka thau chongke ne tore ka thau yenia hanre ka thau go chnaan ka thau go ya sat ya ka hok ka yong pi kyonga lade ka sarkar India lade ka karai na parlimen lade ka an go chna na parlimen man go bakla nga ong ye pi ka jai pru go maya gyong pi ka jai pru go khen pat ka jai pru go tip kam ka try ki tribal daw emi ha perdi ka jingma la rajia wa ka an wango hago pendo ye ka 6 schedule wo pendo ye ka 6 schedule nga wo pi ka kendau ka chep ka do ika chi sen do ye ka kendau ka chep da wer ka riti ka ustur ka yong pi kyonga ka ka tela da wer ka riti ka ustur ka yong pi kyonga ka jai group yong ile wer na ka Kerun biang sega NPP gayi ga go man ka kauman ka ni tiba bi gani ke parti go MU candidate yang ke parti NPP to ke MLA yang ke Kongres parti mencua ya ka ada penhe da pensan daga parti Kongres andre mana dak mana biang go snyao go wada biang kami na Kongres ka kawaman kate ben penban ya ke Kongres parti ong pembangi wada yak
ke parti kongres, ong pembang jiwa kai lek ke parti kongres. Andai ngau ong ipi ke kongres kamu dep kedau kat le, lek ko cibon ki jiwa tinong chong chong i yo ki ya ke jengmentoi. Lari garuin kat kamu man kat ni, kata ki ke kan, kata bisnes ke yong i, datip ya ka, dan ki ya ka, ki jubor ya ka, dak duk ite ki high level ni. Andai haka por wasancar ke parti kongres menjuk kata ke high level. Andai kat ni mi ke high level. Haka mana sancar mana ki dan mana capture dak ini diukur ki high level. Ka revenue yang ke sarkar dalai ko, ka spak ke pau yang ke sarkar dalai ko capla yang ki katu kat ni dari diukur tipi kam kita ki bu gila lagi businessman ko he. Nagatir kedau nong chong chnong umaya akan ni kapuar ko ukrniat i ko to upang klan cucui ya ke parti kongres lamba yang ke parti kongres yo ia ke jing secar ko lai doi lamba ke parti kongres yo ia ke ke jing ki ke jing kamai suk aperni yo i kam kinong chong chnong emi ke chong suk emi ke chong san rem to kamu man kat ni kat kamu man kat ni pun imia ke jing ko pisah ko lenga nei dau ka ki ka kan mbiang to tne de ga naga te dau nong chong chnong maya satisien lada ian ka oni chaka VPP lene chaka te ka parti gong parti pra ko oni pi na ka tne daklam gi pi jan cipon gi uro re oni pi du ko pi lada i punjab i ya ka parti VPP kan mo ke parlimen to reman ko kam ke assembly go yo piura cipon ki jinggeli go yo piuram cipon ki jinggeli hapok parlimen mg samspa so po lengot ki mp kadang te chwawo klambi hapok parlimen e ki daga por ya ki tu ki mp na OIP lara JP na ke parti na ke NPP na ke WPP daw sila i na ba man po ita parlimen myo lat uklam wala na MG ketika jintmu na ba MG ketika jintran ku uklam hanre myo lat angki kamno uklam ita po parlimen kargam te JP ke parti kongres JP kandidat yang ke parti kongres ke parti kongres daw yo ko cipun ki MLA di MP mana yo cipun ki MP daw jadi baki ke puar daw puar ki to mawen sen pala kamu yoi dan kamu tipi to waklan ba klam hapo parlimen ya kani boleh sen perdi yang pi pun gom tip lene pun gom snyau ya kani ke kubur goang wa umawen sen to wina ki MP hapo not is waklan do uklam lene wo pun sindo uklam hapo parlimen ne bentau isat ye ka hok yang pi gama manule kamu secretary yang ke MP yang ke North East MP forum hai ni hapo ka thai North East ke yang ni nagatika daw artati ni lada ujobu da manule kamu senior la katan snem na Punjab emburom PO de manu brew experience da manu brew champang hey to wa kamno uyasai lene kamno wa yaklam lene kamno wanra yagi kendon nak benta wa penne wa pensa ya kate ka jinglong ku kerpang yong ka than yong ka chai bru ku maya ka yong na ku yong thi direct Punjab pi ya ka BJP talara job ka NPP muda job ka BJP talara job ka BJP peranong chong chnong maya ngawang ipikat kawaman kate ke BJP am go ke plan haku pengkelano ya ka six schedule wa pendo wa pendam ya ka six schedule wa wanra no da ka municipal ha ka ni ka than ki yongi talala jiwa man kante ya i daw mani ki wa cha te mro lene nang mani kamu ong mulung susutam daw mani kinong tong lene kinong thau deng yong gi re gi